Hallelujah. Kamthola uJesu kuseyinsizwa. Jesus sikhwele imivimbo. Ebethu uSathane uyadiba ngawo. Njama sikhwele imivimbo kanje abazalwane. Ekhaya nesikole ngiphume before time. Jesus. Ngesabantheku. Bengisithanda isikole ngenxa yepoverty ehlasela umndeni wami. Ndafika kwantheku nabona ubuhlebetheku. Ngafuna ukuthi ngishiye ekhaya. Ngizona ukuphila kwantheku. Jesus. Awona umuntu ngabe sengiyakhohlwa. Akumsabalali ndali boshiwe. Abathanda abafuna. Akibothola amathanga wasitha. Jesus. Akimsanga phuma uJesu. Umuntu wonke emndenini wami. Abathanda nemfundo. Abathanda ngicela siyasikoleni. Mina ngabe siyabanyuseni. Abona ukuthi bamukusa inkomo. Kanti makuyosana impilo ngcono. Hallelujah. Amathanga abona ubuhle bethembi. Jesus. Wayenze impilo yawo. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yindoda abangcwele. uNkulunkulu ayibusekele weliputhashi. Jesus. Khange ngithi ngiye kuMlungu. Ngoba uma seyifikile uJesu akahlulwa. Hallelujah. Uma seyifikile uJesu akahlulwa we. Jesus. Bathi kuya ngokuthi ufike wangena waphelela na kuJesu. Yebo. Uma wafika kuJesu waphelela. Oh hallelujah. Ungangenisha kuJesu iphose. IBhayibheli kwenye indawo Matthew 16:24. uJesu hamba nabo abafundi bakhe. Bathi Solomon khona wathanda ukulandela makayidele angwalefakela ngala 35. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Isaiah 59. Kodwa ngehlezi kuyena ukuthi ngaphuma kanjani ethuneni. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba wakwazi ukuphuma ethuneni akusaba ukufa. Sofuna bangcwele ngoba seFacebook chapter 1. Ngoba seFacebook qala chapter 1 sifune uIsaiah 59. Zofuna nje amazwi ambalwa. Egameni likaJesu. Isaiah 59 sifune verse 1. Zokhuluma ngobungcwele bazalwane. Hallelujah. Ubungcwele buyimagnet. Lokho sikwenzayo bazalwane bokudumisa, lokho sikwenzayo bokufakaza, ukufudumeza izinkuni. Hallelujah. Jesus. Izinkuni ezingavuthiwa zikuvuthisa ukudla. Kodwa kusho ukuthi into esifaka ezulwini. Into enamandla empilweni yomuntu ubungcwele. Amen. Into elanda izinto zakho ubungcwele. Amen. Into eguqula ipast yakho ubungcwele. Ubungcwele. Hallelujah. Isaiah chapter 59 verse 1. Isaiah chapter 50. Isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwe, kepha bububi benu. Hallelujah. Unahlukanisa noNkulunkulu. Phaya I think umpostoli Paul ngoba sefesi uthi njengaloko wasikhethela kuye ngothando. Hallelujah. Amen. Ngifuna ukuthi bangcwele uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi izwi lenkosi walithanda izwe kangaka. Yes Lord. Wanikela ngendodana yakhe. Amen. Kahlala uNkulunkulu namasu. Ukuthi umuntu lo emdala lithi iBhayibheli wadala konke. Uma zodala umuntu omdala ngomfanekiso wakhe. Hallelujah. Soba ngwele phaya uIsaiah umprofeti uIsaiah ukhuluma ngemisebenzi kaJesu eyakulanda umuntu. uJesu uthi uIsaiah bheka isandla sikaJehova asifinyezwanga uba singesindisi. Athi nendlebe yakhe ayinzima ubikangeva. Athi bububi benu. Hallelujah. Ngoba seFesu sizwa kuthiwa njengalokho uNkulunkulu bangcwele ngifuna ukuba kulenda ulithi kade sizindlalifa zezulu. Hallelujah. Amen bangcwele. Amen. Sizindlalifa zamazulu. But uNkulunkulu sidinga sibe-position right. Hallelujah. Ngoba sometimes siyaphuleka izinto zethu. Sometimes siyangena kuma-fasting sifastela izinto zethu. Yebo. uNkulunkulu ready ukukunika izinto zakho. But ngizothi makule ndawo ngizothi bheka i-position ome kuyona ukuthi uNkulunkulu akakunika izinto zakho
indawo kuyona-right yini. Hallelujah. Abantu abangcwele abasegroundini abadlala ibhola ababiza ibhola kuzakwethu inhloso yethu ukusenza amagoli ngoba sibiza izinto uNkulunkulu athi uNkulunkulu ufuna ukusithethelela okungokwethu kodwa inkinga iprosina kuyona ayimvumela uNkulunkulu uma sinika izinto zethu ingakho bangcwele lithi iBhayibheli ohlakeni loJesu unobufakazi ngempilo yakhe. Haleluya. Ngoba izimfundekayo elokuthi ungubani uJesu ufike wenzani empilweni yakho ukhulume ngempilo yakho sibe sesiyazwini ngoba siyakwazi ukufika sifakaze ngamazwi amakhulu kodwa mase silandelwa ngempilo yethu yobungcwele iyasiphikisa abantu wethu ngoba sesimile samphakamisa uNkulunkulu wethu kodwa imisebenzi yethu iyamphika. Ay, Jesu. uNkulunkulu sibe sesishumayela ivangeli ngesenzo ngoba funeka bafuna ukuzoba bufaku uwabuyela aqala ngakhona umfuna ukuzoba bufaku uyela sebenzela khona. Haleluya. Apho ngihlala khona apho ngisebenzela khona ngiyamveza ngezenzo uJesu akumele ngikhulume kodwa ke bangcwele basebefikile abantu uyabavumela ayiqala eBhayibhelini iqala kuwena ubuyiveza kanjani izoma kule ndawo yabangcwele ekuzikeleni amanethiweki ngokuNkulunkulu khona bangcwele ukuthini basilethe kanjani mfana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Njengaloko wasikhethela kuyo uba sibe ngcwele ngaphambi kokusekelwa kwezwe uba sibe ngcwele singabi nakusolela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umntwana kaNkulunkulu unaso isiphiwo osinikiweyo esebenza endlini kaNkulunkulu esokumisa umsebenzi kodwa ngizoba kule ndawo ngizothi izwi lokuqala liwena ukuthi uhlangane noJesu wenza njani empilweni yakho kubantu umveza kanjani noJesu ngoba bazali ivangeli lithuka ngenxa yezenzo zethu ngendlela esenza ngayo bazalwane. Hallelujah. Ungakhohlwa uNkulunkulu kulandela umufuna izwi lenkosi kuLuke chapter 11 verse 24 lithi xa umoya ongcolile uphuma kumuntu uyadabula indawo ezomileyo ufuna ukuphumula awufumani uthi ngiyakubuyela endlini yami engaphuma kuyo ngifuna ukuthi bangcwele sesihlangene noJesu samasafakaza umimoya ibikuthina eyakhulekelwa yaphuma bangcwele isikhohlwanga ayikwazi ukuphumula usaphila ngamanye amazwi ngifuna ukuthi ipasti yakho iyohlukana nawe. Hallelujah. Hallelujah. Kumele siqale bangcwele sazi uba imisebenzi yethu esake sayenza singekakholwa iyasilandela. Hallelujah. Iyakulandela. Ungakhohlwa bangcwele ithi le mimoya kaKulunkulu chapter 11 verse 24 ithi ngiyakubuyela endlini yami engaphuma kuyo umfundisana nayo ithi iBhayibheli le mimoya iyahamba ijabula ithola indawo ezomileyo ithola indawo ezimanzi akusho ukuthi bangcwele iyalithola ithuba lokuphumula ithi angaphumula noma iyayithola indawo eyi-comfort zone for yona le mimoya inalesitulu le mimoya inenzondo ukuthi yaphume endlini yayo umuntu nomuntu uyindlu yemimoya eyaphuma ukusamkela uJesu singakhohlwa bangcwele ukuthi uma usaphila usathane uyokhohlwa mhlaliseke ithuna lakho njengoJesu athi sonke ngamthela umoni mhlaliseke ithuna athi ngiyayigeza izandla kulo muntu ngizothi sinesitha esingusathane ngizothi bheka indlela zakho uPaul Paul 9 wena ngobusathane uzokulandela uma esayibona into zakho. Oh, Jesus.